Jalub jatend duond bura mano mar Jubilee Fred Matiang'i odhi nyime gi seyo josiasa masiro chenro sirikal kowacho ni gichiwo asoya kendo gichano kwalo ombulu e yiero madundo machieng' tarik 27 mar dweni. Matiang'i oloso e kinde manyo yuoro e nyasi mar alam e kanisa mar Tongo Munuri e gwenge ma Nyamaiya, kaunti ma Nyamira. Okwedo bende tulo mosebedo kanenore e moko kuom gwenge michano bagi yiero makamano. Omedo ni kata bedo ni josiasa go nitiere sirikal kendo gintiere koda ting' mar loso chike. Ok gilu chike go kaka winjore kendo kaka katiba dwaro. Tutaomba na tutainua Biblia na kwa imani ya Mwenyezi Mungu tutaweka kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okengo. Hiyo ni sauti ya wananchi wa Nyamira. Wewe kama unaenda kuleta maneno mengine wewe leta, lakini sisi tumeweka Mungu mbele. Na sisi tunaomba ile IPC jukumu yao ni kuhakikisha kuwa uchaguzi ambao itafanyika siku ya Alhamisi imefanyika kwa amani na haki na ukweli. Serikali ukiingia kwa uchaguzi, you run on your track record na unapembeleza wananchi pole pole. My friend, if you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating goons and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Mwanzo wa mwisho wako ni huo. Because government cannot brutalize people they are supposed to lead.